Hi, happy Diwali 2024 norong ni kaham thang kana and hope kai nong ni 2025 te kaham na thang nai ni. So ani kaise announcement nong ni bagai jeng ani make a living setup course je one time setup for life jeng abo Diwali ni bagai jeng offer ri tongani nong jotno no saimano and Diwali ni jeng 3 tarik ni hor ni barta jora jeng offer na tonika just at the cost of 2499 and ani je ano request khamang ang je ani request narak na bagai ang offer no Diwali ni 3 tarik ni hor ni barta jora ngom next time khaika so nong ni tini tong khonong time khana 2 tarik tong khonong para puri and 3 tarik ni hor ni barta jora 2499 kino more than 100 plus student already enrolling paika so norok bo opportunity miss ta khadi grab khadi and because Diwali jora no chini target tonai jengom no tonani and Diwali ni pore jengom ni normal price 13000 no jeng pese thang pai kinai so nong bagai ang 2 days time ro norok aram se manage khadi and of course no grab khadi jora so asak sawinyo thank you so much and no by course bising man le